Hello everyone, nona bang kenang litumhan unboxing puthot unboxing na paklang lepon ang litumhan lake gitar do Flipkart pen sekauda lah. Lo lang lo na. Kuston gì mà. Wow, apar do thutik bo. Sek nang lang pun. Wow, lang mấy việc liền guys. Kuston gì mà lo là bang gặp back lo pun ho. Gitar back. Yo gitar back je lah. Back lang mesin. Gitar back. Wow, color lang itu video guys. Kau dah tengok lah sekarang ni 3000 gitar lo lah. Wow, nah bang ke belum lo. Ini dah ke doba. Oh dah ke hari itu dulu yo. Yo, ini nih. Tapi kong lo nah. Wow, so nice. Làm mấy với gắn luôn, yo, làm mấy với gắn guitar juga. Wow. Backside dapat lah, backside lang mesin ya. Kalau dah teng lo guys, Nelly tu lang mesin lah. Lang mesin lo guys, kosan lo lang mesin mah. Mesin. Đọc Thak lang ni malang lo macam lot mesin lah mah. Oh, jam sahin mesin. Beri lah. Kita tak cari komputer, kita nak guys, kita ada kita mana masih cari dah. Boleh mana? Lagi banyak cari. Kenapa kan lu nak kim kelang po? Oh, jam sahin pen. Okay, pinang guys, senang bang ke depan saya paklang kita lagi. Just unboxing beres deh, kosan mah gitar ko ya bang ya. Bang tanya pinang licin lo guys. Bang pulang. Bye bye. Kita tolong kalau nak video next video lah.